감사합니다. 제주독자. 할렐루야. 할렐루야. 찬양이 넘치고 гоё магтаалаар бэлгсэн. 네, 우리 하나님이 너무 기뻐하시겠어요. Бидний бурхан маш их баяртай байна. 아멘. 여러분은 찬양은 감사해서 나오는 Тэгээ 것입니다. магтан дөө болвол таны талархлаас гардаг юм аа. 아멘. 영혼이 감사가 없으면 찬양할 수도 없습니다. Таны сүнс талархал байхгүй байх юм бол магтах боломжгүй. 아멘. 여러분이 뜨겁게 찬양하고 이 마가의 딱 다락방이에요. Тэгээ та бүхэн гал халуунаар магтан доолох үед энэ маркийн өрөөтэй адилхан байна. 아멘. 제가 이스라엘 가보니까 마가라는 거에 그 다락방이 이렇게 뚫려 있어요. Тэгээ би Израильд очоод маркийн өрөө гэсэн чинь ингээд дээдл нь ингээд дээр нь онгорхоо байсан. Яг адилхан байна. 이렇게 딱 뚫려 있어요. Яг ингээд онгорхоо байсан. 크지도 않고 이거만 해요. Тэгээд нэг том биш жижигхэн юм өрөө байсан. 여기서 120명이. Тэгээ 120 хүн энэ газар 성령을 цугласан 받았다는 байсан. 거예요. Тэгээ 다른 сүнсийг хүлээж байсан. 그래서 초대 교회가 세워졌어요. Тэгээ тэр үед анхны цуглаан таригдсан байгаа. 아멘. Анхны чуулганууд үүссэн. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 하나님 참으로 제가 감사가 됩니다. Тэгээд бурхан би маш их талархаж байгаа. 마지막 날에 집회 마지막 날에 내일 돌아가는데 하나님 이렇게 기쁨을 주셔서 감사합니다. Тэгээд үнэхээр семинар маань дуусаад явах өдрийн өмнөх өдөр бурхан бидэнд баяр хөөргийг дүүргэсэн талархаж байна. 아멘. 우리 파스터 두 분이 얼마나 Манай хоёр пастор маш 열심히 их 얼마나 찬양하고 열심히 гоё 하는지. үйлчлээ. Тэгээд бурханы гал халуунаар магтаж байна. 제주도에 왔을 때 정말 순수하게 하나님을 따라가면서 살아가려고 그 힘쓰는 모습을 제가 봤기 때문에 Чэжүүд ирээд бурхныг даах гэж бурхнаас үлгэр дуурайлыг авах гэж үйлчилж байгаа даруй сэтгэлийг харсан. 항상 제 마음속에는 자녀를 파송시킨 것 같은 마음으로 이 날담을 위해서 기도했어요. Тэгээд үргэлж би одоо тэг хүүхдүүдээ ингээд илгээлтэнд явуулсан юм шиг тийм зүр сэтгэлээр залбирч байсан. 아멘. 그래서 아무리 바빠도 내가 한번 꼭 가봐야지. Хичнээн завгүй байсан ч гэсэн цуглаанд нь заавал очиж үзэндээ гэж бодож байсан. 아무리 바빠도 내가 가서 그 땅을 밟고 교회를 보고 와서 기도해야지. Тэгээд хичнээн завгүй байсан ч гэсэн тэр газар гიშгээд чуулганд нь очиж үзээ залбирандаа гэж бодсон. 아멘. 주님의 마음이었습니다. Тэгээд энэ бол эзний зүрх сэтгэл байсан. 오늘 와서 보니까 Өнөөдөр ирээд харсан чинь 정말 반짝반짝 보석 같은 гоё ингээд гялалцж байгаа тэг од шиг. 이 다음 세대들이 있어요. Тэгээд дараагийн үеуд байна. 드럼을 치고 옆에 사람이 Бөмбөр дарж гин, гитар дарж гин. 여러분 하나님 그걸 보면서 저는 비전을 Тэгээ 가졌어요. энэ зүйлийг хараад би алсын хараг харж байна. 하나님 제가 또 무엇을 도와드릴 줄 Тэгээд 알까요? эзэн минь би юугаар туслах вэ? 예, 이 자녀들을 어떻게 도와야 할까요? Энэ хүүхдүүдэд хэрхэн туслах вэ? 그런 기도가 됐어요. Тэгээд ийм залбиралтай болсон. 제가 본 것은 도우라고 본 거잖아요. Тэгээ миний харж байгаа зүйлийг бурхан туслаарай гэж явуулж байгаа. 아멘. 기도로 돕고 Тэгээд залбирлаар туслана, 말씀으로 돕고 үгээр туслана, 비전을 주고 алсын хараагүйг нь. 그러라고 하나님 오늘 보게 하셨는데. Тэгээ бурхан өнөөдөр тэгээрэй гэж тэр өнөөдөр харуулсан байна. 아멘. 아까 누가 MIU 가고 싶다고. MIO сургаал сурмаар байна гэж хэлсэн. MIU 총장님은 건 총장님 제가 잘 압니다. MIO-гийн захирал хон захирлыг би танина. 한국 뭐냐면 총장님이 세운 거. Солонгоос одоо тэ 미국. захирал тэ Америктай хамтран ингээд сургуулийг босгосон байгаа. 그래서 지금도 저
저번 2년 전에 정장했던 분이 저하고 같이 교제하면서 한국에 나와 있어요. 2 жилийн өмнө захирал хийжсэн хүн Солонгост ирсэн надтай ингээд бас холбоотой байдаг. MIU를 가고 싶으면 열심히 기도하고 MIUд ормоор байвал сайн залбираарай. 한국을 가고 싶으면 한국을 또 기도하고 Солонгос руу явмаар байвал Солонгос руу явахын төлөө залбираарай. 하나님께서 Тэгээ 인도하십니다. бурхан удирдах болно. 아멘. 만약에 제가 쓰임을 받을 수 있다면 Тэгээ би магадгүй ашиглагдана гэвэл 또 하나의 통로가 될 수 있다면 би ямар нэгэнтэй дамжуулах төр сувг нь болж чадвал 보게 하시는 것 эзэн 같습니다. намайг бас ингээ энэ зүйлийг харуулж байна гэж бодож байна. 아멘. 아멘. 사랑하는 우리 청소년, 청년 여러분, Хайртай одоо те залуучууд минь ээ. 주님만 사랑하면 됩니다. Тэгээ эзнийг хайрлахад болно. 아멘. 아멘. 주님만 바라보면 됩니다. Эзнийг ширтэн харахад болох болно. 아멘. 제 얼굴을 바라보세요. Эзнийг нүрийг ширтэн 학교를 хараарай. 갈 때도 1분 기도하세요. Тэгээ сургуультай явахдаа 1 минут залбираарай. 이제 Эзэн гэж. 내 딸의 주인이 되신 Та 주님, миний эзэн болсон эзэн байна. 제 가는 길을 도와주세요. Миний явах замд та туслаач. 1분 기도하면 Тэгээ 됩니다. ингээд 1 минут л залбирахад болно. 아멘. 그 1분 기도가 여러분의 인생을 바꾸어 놓습니다. Тэр 1 минутын залбирал таны амьдралыг өөрчлөх болно. 아멘. 여러분의 목사님은 여러분을 위해서 기도했을 것입니다. Та нарын пастор та нарын төлөө залбирсан байгаа. 예. 우리 목사님이 오셔서 왜냐하면 청년들을 위해서 내 자녀들이 이렇습니다라고 기도했어요. Пастор нь ирээд манай хүүхдүүд ийм залуучууд байгаа гэж залбирсан. 그랬더니 하나님께서 또 저를 보냈고 Бурхан тэгсэн чинь намайг илгээсэн байна. 네. 또 하나의 길을 만남을 통해서 하나님이 일하십니다. Тэгээ бурхан энэ уулзалтаар дамжуулан ажиллаа хийж байна. 아멘. 사랑하는 여러분, 하나님은 사람을 통해서 일하십니다. Хайртай та бүхэн минь бурхан хүнээр дамжуулж ажиллаа хийдгээ. 아멘. 하나님은 기도하면은 사람을 만나게 Тэгээ 하십니다. бурхан залбирх юм бол тэр хүмүүстэй уулзуулна. 기도하는 사람을 만나게 Тэгээ 합니다. залбирдаг хүнтэй уулзуулах болно. 기도하는 사람이 만나면 거기에 역사가 일어납니다. Тэгээ залбирдаг хүнтэй уулзах юм бол тэр газар эзний ажил хийгдэх болно. 아멘. 아멘. 염려하는 시간에 기도하세요. Та санаа зовхын оронд залбираарай. 불평하는 시간에 기도하세요. Гомдлохын оронд та тэр цагтаа залбираарай. 걱정하는 시간, 두려운 시간에 찬양하세요. Та санаа зовж айж ахын оронд та залбираарай. 아멘. 아멘. 어찌할까? Яах вэ? 어디로 가야 할까? Хаашаа явах вэ? 아무것도 보이지 않을 때 Юу ч харагдахгүй байсан ч гэсэн 찬양하세요. та магтан дуулаарай. 아멘. 아멘. 찬양은 옥문이 열립니다. Тэгээд магтан дуугаар бүх хаалгууд нээгдэх болно. 아멘. 여러분의 가는 길을 밝혀 주십니다. Таны явах замыг ингээ гэрэлтүүлэх болно. 여러분의 엄마, 아버지가 하지 못하는 일을 Таны ээж аав нь хийж чадахгүй байгаа зүйлийг 하나님이 하십니다. бурхан хийх болно. 아멘. 여러분의 엄마, 어머니, 아버지는 기도하시면 됩니다. Тэгээд таны ээж аав харин залбирахад болох болно. 네. 자녀를 위해서 Өөр 기도하세요. хүүхдийн хөдлөө залбираарай. 무슨 기도를 하느냐? Ямар залбирал хийх вэ? 어머니들, 아버지들은 자녀를 위해서 기도할 때 Ээж аав нь өөр хүүхдийн хөдлөө залбирах үед 날마다 아침에 보낼 때 өглөө болгон сургууль руу нь явуулахдаа 기도하세요. та залбирах хэрэгтэй. 하나님, 악에서 내 자녀 이름을 부르면서 Тэгээ өөрийнхөө хүүхдийн нэрийг дуудаад 내 자녀 миний 이름을 хүү тэр 부르면서 гэд нэрийг 오늘 дуудаад 또 악한 세상으로 나갑니다. өнөөдөр энэ хорон муу дэлхий рүү гарч явж байна. 악에서 구원하여 Тэгээ хорон 주시옵소서. муугаас үргэлж хамгаалж өгөөрэй. 악한 길에서 발을 디디지 않게 하여 Тэр хорон 주옵소서. муугийн замд хөл нь халтрахгүй байхад туслаарай. 아멘. Амен. 그래서 하나님을 아는 지혜가 있게 Бурхныг мэдих мэдлэгийн дотор өсгөж өгөөч ээ. 영혼을 사랑할 줄 아는 이러한 자녀가 되게 해주세요. Сүнсийг хайрлж мэддэг тийм хүүхдүүд олгож өгөөч ээ. 아멘. 그리고 딱 한 가지는 Бас нэг зүйл 날마다 기도해야 했습니다. өдөр болгон залбирах хэрэгтэй. 내 자녀가 행복한 삶을 행복한 자녀가 되게 Миний 해주세요. хүүхэд үнэхээр тэр аз жаргалтай амьдралаар амьдруулж өгөөрэй. 아멘. 네. 무엇을 하고 어떤 출세를 하고 뭐가 되는 것이 중요한 것이 아니라 Ямар нэгэн зүйл хийн ийм хүн болно гэдэг нь тэр тийм чухал биш. 행복한 자녀. Аз жаргалтай хүн болох хэрэгтэй. 내가 행복해야 되는 것입니다. Яагаад гэвэл би өөрөө аз жаргалтай байж 하나님은 그걸 원하시는 거예요. Бурхан аз жаргалтай байхад тэр зүйлийг хүсдэг. 사랑하는 우리 청소 청년 Тэгээ 여러분들, хайртай залуучууд минь 여러분은 지금 찬양을 하잖아요. тэгээ одоо та нар магтан дуулж байна. 네. 다윗이 찬양하면서 왕으로 Тэгээд Давид магтан дуулаад хаан болсон байна. 네. 왕으로 세움을 Тэгээд 받았습니다. хаан болоод тэр одоо туслагдсан. 여러분들이 아무것도 모를 때 Та нар юу ч мэдэхгүй байх үед
누구를 어떻게 따라가야 될지 모를 때 Хэнийг хаашаа дагаж явахаа мэдгүй. 이제를 부르면서 Эзэн гэж дуудаад 찬양하세요. магтан дуулаарай. 찬양하면서 악기를 캐매도하면서 Та магтан дуулаад хөгжмөө дараад 두려움을 물려갑니다. тэхийн болол айц зайлх болно. 아멘. Амен. 여러분들은 오늘 저는 여러분에게 축복을 전하고 Тэгээ би 싶습니다. өнөөдөр та бүхэнд өрөөлийг дамжуулахыг хүсэж байна. 오늘 여기서 찬양하는 모습을 보면서 Өнөөдөр энэ 하나님께서 та нар магтан дуулахыг хараад 이것을 축복하라. энэ хүмүүсийг өрөөгөөрэй. 우리 주님이 축복하시는 말씀 민수기 6장 Эзэн тэр өрөөлийн үгийг дамжуулахыг хүсэж байна. 다 같이 민수기 Бүгдээрээ 6장 тооцоолго номны 24절로 26절 6-гийн 20 Ene le toda samen